Hello everyone, ngasi ay amuk wa amuk la ko. Ado ma'am ay ngasi di ngasi ki mathen jide ay uti oina sajara ge uti oina semjare. Uti thongba sida le ado sida kharam jawe ko. Baun sa sida kharam le ado sida sunju kharama yamde sida khoi nakupi pora ama in smane kharam sinjabani. Ado ay sunju je kitang yani khoi mimi kitang naisinge ado hana naisilagadi nuaitina huje naisinge tawbani ko dai mimi jam tahan naisinge amadai wayang ngang da bida saba hujin saragi